unesinga sebenzisa for WhatsApp tag kunomuntu osegrouphini ye-Orange Farm recording ye-WhatsApp khona groupini lapho ungathumile ukwazisa sene-passage le yeah, bengisebenzisa airplane mode ukuthi ingaphazamiseki phone call. But ke siyabulisa abazalwane egama elihle lomfeki wethu Yesu Kristu. Amen. Ngeke ndifihle ukuthi kuyintokozo ukubona abantu ekudala sagqibela ukubabona. Ekudala sagqibela ukubabona bephila. Kungumuso omkhulu lo. Amen. Siyathokoza nokubabona nasendlini kaNkulunkulu. Amen. Endlini yenkosi siyabulela kakhulu. Ungaba ukhila ngoyiphethe iBhayibheli incwadi yezenzo inketho isahluko sesihlanu sifunda nje kwivesi yokuqala kuya kwivesi ye-19 which is Acts chapter 5. Yamangaza ukuthi even amazulu anibhekile akazi ukuthi azoyawephi chapter. Amen. Kumele yazi isiZulu nesiXhosa ngamawele. Amen. Acts chapter 5 verse 1 to verse 11. The first verse 2 through to verse 11 incwadi yezenzo. Acts chapter 5 verse 1 to 11. Verse 1 to 11. Sisaqhubeka ke bazalwane kwabe khona kuziveki lezi esisuka kuzo nge-theme yethu yokubheka uNkulunkulu, ukudumisa uNkulunkulu kakuhle, ukudumisa uNkulunkulu kakuhle. And esifunda yona le ndaba ungethuki masimane sibheka ukuthi uNkulunkulu yena uNkulunkulu onjani. Amen. Because linked lezinto ukudumisa uNkulunkulu kakuhle ulinto kuhlangene nokumqonda ukuthi uNkulunkulu yena uNkulunkulu onjani. Because iroot yongamdumisi kahle uNkulunkulu ilele nokuthina akaziwa uNkulunkulu. And worse uNkulunkulu akaziwa even emabandleni. Amen. We worship what we do not know, as wathi umpostoli uPaul kwincwadi yezenzo ekhuza abantu abangakholwayo ethi nanidumisa uThixo eningamaziyo. Enithi kwanina ude kubhaliwe phezulu unknown God, asimazi lo Thixo. Amen. But if it was honest nakumanye amabandla kumele kubhalwe inscription ephezulu ukuthi unknown God, asimazi. Amen. So izomane sihlangana ukuthi uNkulunkulu onjani. Kule veki ke sisuka kuyo bekuphuma iziphumo zometric grade 12 results bezininzi ke bezinhle nesikolo soBhengu Lakeside hey bakuthiwa banyukile ngazo beku 70 something baya ku 90 something. Amen. Hayi basebenzile onkosikazi engabehlile bona. Amen. Ingase beko 68%. Amen. So bapasile kabanye abazalwane sibaziyo bebekhona. Abanye asikazi ukuthi kuhamba njani, but ke bekusiziphumo nje sika grade 12 but ne picture nje yo teacher kuyo yona iziphumo lezi utitshale ebekade paselwa kakuhle, ebekade thola nje 100%, ekade thola ama distinction, ebese esazwana kwi district, esazwana kwi province, esazwana iMEC ukuthi lowa teacher neya subject no mistake year after year usoloke ethola distinction. Amen. Noba ngathola abantwana abanjani uzothola 100%. Amen. For 10 years lo teacher ehlephula nje 100%. And uhlephula kwisifundo naso sinzima. Amen. Uhlephula kwi maths. Amen. Maths 100%. Uthi uyaziwa makubizwa abantu abazomotivate kubizwa lo teacher. Because lo teacher hayi uyimasterile ukuthola nje 100. Makuthiwa 100% uchaza bapase bonke abantwana. Akusalanga noyi-1. Amen. Ndiyamimagine lo teacher mhlawumbe uMr Sikhubekiso. Amen. Simnika igama. Amen. Nanku uMr Sikhubekiso uyaziwa sekude kwabhalwa nakwi basic education ukuthi wa specialist maths.
even nakuma university uyabizwa ukuthi uzosinceda kule subject ye maths. Amen. Mhlambe calculus, mhlambe trigonometry uyayinabisa. Akakhathaliseka abafundi babanjani. Amen. Ndiyambona lena lo Mr Sikhubekiso ethola results ngoza 2024. Mazivele le results zingu 99%. Amen. Na u99% kwisikole besiperforma kakubi mkhulu kakhulu. U99% if betholwe Lakeside yoBhengu bekuzobhiyoza kakhulu. But sisimanga sezimanga kulo teacher ukuthi kukhona umfundi oyi1 of decide ukufail. Amen. Imagine a story lo teacher la uMr Sikhubekiso seyithatha intambo ezibulala ukuthi akawutholanga 100%. Mose yethu understand ukuthi uyenza njani lonto. Amen. But we understand kahle ukuthi uma usazi ukuthi besukaphi lo teacher. Istandard ebese siphakamiseni singakanani. Amen. Uma usazi ukuthi even esikolweni imaths bidlula even life orientation. Uma usazi ukuthi udumo lwakhe bese luthola afika naseParliament. Bese utafuna kuma MEC ebebiza kwizikole ezihlukileyo ngenxa ka 100% kodwa kube khona nje umntwana oyi1 ku2024 of decide ukufail. Amen. Mr Sikhubekiso uyazibulala. Kuyokhulunywa emngcwabeni wakhe kuyabhala ukuthi uleta ayibhaleyo ithi beningakwazi ukuthi ngaphila kanjani khona umntwana uvene oyi1 ofelileyo. Amen. Imhlukumeza lonto. Kwincwadi esikuyo bazalwane, incwadi yezenzo, incwadi ebufanaga naleyo. Amen. Incwadi le ebhalwa nguLuke eyibhalela indoda ekuthiwa nguTheophilus. Amen. Even nayo igospel le yaLuke, incwadi yokuqala kaLuke yesibili izenzo ibhalwe nguLuke eyibhala lendoda. Uyibhale efuna umlando uLuke ngendaba kaYesu ukuthi iqale kuphi yahamba yaphelelaphi. Mase siyifumana lapha kwincwadi kaLuke uYesu ufile, uYesu wavuka, na uYesu uyenyuka. Amen. Siyithola belindisiwe eJerusalem uthwe lindani apha nizofumana amandla. Amen. You will receive power when umoya ongcwele eza kuni. And siyaxelela ukuthi lamandla ngawantoni kuverse 8 ka chapter 1. Ngamandla ukuthi nibe ngamanqina kulo lonke ilizwe. Ukuqala eSamaria ukuya eJerusalem nakuwo wonke umhlaba nibe ngamanqina dipaki. Amen. Imimangaliso ibikhapha ubunqina. Amandla bezela ukuthi babe ngamanqina. Banqina ntoni? ngoJesu Kristu. Imimangaliso bifakaza ukuthi laba bantu bathunywe nguThixo ukuze bazofakaza ngoJesu Kristu. Siyayibona chapter 1 yafika umoya ongcwele chapter 2 sibona bekhuluma ngezilimi isimanga sezimanga. Amen. And ukusovela ngosobala ukuthi makuzoqala le ndaba intsha yebandla akuqali ngecebo lomuntu. Akuthiwa ngahlalana eJerusalem ni brainstorm ukuthi noqhubeka kanjani ngoku uJesu sinsenyulo emazulwini. Kuthiwa hlalani nizothola amandla aphezulu. Amen. Bazalwane kumelanga siyoyika ukuthi indaba yebandla incike kumandla aphezulu. Into kaThixo indaba ebandla akulocebo labantu abathile akuyo group ethile ethe yahlangana nxa uthi thanda into ethile efanayo then wathi mokuhlangane sithanda ibhola masibe yiteam yebhola. Ibandla likho njalo bazalwane lona ukwehluka konke amaqela asemhlabeni lincike kumandla aphezulu. Yawathola amandla ku chapter 2 sibona uPeter evakalisa kubunqina njengoba kutshiwo chapter 1 ukuthi nothola amandla ukuze nibe ngamanqina. Umpostoli uPeter uyavutha uyashumela ku chapter 2 uthi hey madoda abanxilanga laba bantu bathole amandla. Amen. Uthi kwakuthenjiswa kuJoel ukuthi bazothola amandla abanxilanga laba bantu kukuqala kwento entsha. Amen. Ibandla likaKristu. And uYesu wayichayelela indaba yebandla kuMateyu chapter 16 esithi ndizolakha ibandla. Amen. And akukho gate owamasango asesogweni angalinqoba. Nanku uPeter uyashumayela and ithi iBhayibhile uthi uyabangqala uPeter nebashumayela babuza senzeni na Peter uthi phendukani nina nabantwana benu nikhole kuJesu. Ithi iBhayibhile kwasindiswa abantu almost 3000. Amen. Ifuna before sekule chapter ubone ukuthi uMr Sikhubekiso kuthene esibulela. Amen. Uzibulela nje ngo1%.
Nonali ibandla uyashumayela uPeter ku chapter 3 sibona indoda engakwazi ukuhamba uPeter uthi silver negolide asinayo kodwa ngegama lika Yesu Kristu ngamandla aphezulu sukumhambe. Inkolo bazalwana ukusindiswa komuntu kusuka phezulu ngamandla kaThixo. Akumelanga sosabe ezibandla ukhuluma uthi we need the power of the Holy Spirit. You can't be saved without it. You can't even be holy without it. Asiyibona ku chapter 3. Nansi indoda ibingakwazi ukuhamba etempeleni yona uthi uPeter ibikade incenga ibhega ifuna imali uthi uPeter sina silver asina golide but into abanayo ngamandla asuka kuThixo. Uthi asukuma ndoda uhambe. Amen. Siyibona ku chapter 2 na ku chapter 4 iDate iBhayibheli behlanganyele bonke bengumqondo omnye befaniselana ngezinto besabelana isonke breaking bread together. Amen. Bebambelele kwisifundiso sabapostoli and isifundiso sabapostoli sekuthi uJesu ufikile waphila wafa wavuka. Amen. Bakhumbuzana ngesenzo zoYesu onyukileyo kuba bashiye nesithembiso uthi ngendlela enibone ninyuka ngayo ndizovela ngayo emafini. Amen. Babone uvuko luka Yesu Kristu ababantu impilo zabo azikwazi ukuphinde zifane. Bangaze bayifele lenkolo ngenxa yokuthi babonile ukuthi kuyavukwa kule nkolo. There's power ekuvuse emangcwabeni. Amen. Ku chapter 4 bathi bahlukumeza ilizwe kude kuvulwe ngokwabaphathi. Bathi abaphathi hey madoda bayizani babathathe bathi yekani ukushumayela ngale ndoda. Amen. Inkolo mayiphilwe kahle yafakazelwa kahle kumele ishukumise ilizwe. Iyanixaka ukuthi siyamkeleka thina elizweni. Iyanixaka ukuthi ilizwe liyasithanda lithe lisincome ndiyamthanda ubrother athi akafani nabanye abantu abajajayo ndiyamkela njani ndiphila ubungcwele engabuphili yena. Ndamkela because ndiya compromise. Not elibandla. Elibandla liyavutha. Livutha selihlangene nabaphathi almost like senibotshwe kupresident senibotshiwe ndisejele senise court kuthiwe court into esiyifunayo kuwe thula ngale ndaba. Kodwa abantu kuthiwe ku chapter 1 bazonikwa amandla ukuthi bafakaze ngale ndaba. Bafana noJeremiah kumele bathi hey ilizwi likaThixo lingumlilo emathambeni andikwazi ukuligcina noba ngathini. Amen. You can kill me but you can't kill the word of God. Bavutha bathi kulabo baphathi hayibo mphathi wethu wena uphetheyo ucabanga ukuthi sothobela wena na okanye sothobela uNkulunkulu. Shall we obey men or shall we obey God? Nathi ngawumbuzo nathi siubuza kwensuku zethu ukuthi sithobela umuntu na. Uhulumende xa sithi masitshathise indoda nendoda sithobela umuntu okanye sithobela uNkulunkulu. Uhulumende xa sithi usisi nosisi bangaba ngabantu abashadileyo sithobela abana thina. Uhulumende mesithi abortion ilungile sithobela yena okanye sithobela uNkulunkulu na. Yavutha elibandla ufuna ulibona even na ku verse 32 ka chapter 4 beku verse 32 ka chapter 4 uthi isixuku sabakholwayo sasinhliziyonye namphefumulo omnye akubangabikho noyedwa owathi ngempahla yakhe ingeyakhe. Akekho godlayo yini ngesizulu ingoqo intoni ingoqo sorry bhuti eligama akho ngoqo apha khona amandla kaThixo enamandla kaThixo akabonakali nje ngokwesifundiso abonana ngokwempilo. Ibandla lakuqala laliziphethe zombini lalinesifundiswa esisililo linempilo eyiyo. Namhlanje ngathi sibambe isifundiso kodwa umuntu umephekuza impilo yethu akabona lo Kristu sithetha ngaye. Nale libandla ithi isixuku sabakholwayo sasinhliziyonye namphefumulo akubanga noyedwa owathi ngempahla yakhe ingeyakhe kodwa bahlanganyela kukho konke. Abapostoli bethula ngamandla amakhulu ubufakazi nabo ubufakazi buqhubeka kule ncwadi yezenzo. Amen. Kufakazwa ngale ndaba kaJesu. Amen. Amandla siwathola ukuthi sifakaze ngoJesu. Ubufakazi ngokuvuka kwenkosi uJesu. Umusa omkhulu wawuphezulu kwabo bonke. Amen. Lo musa usiveza ngokuthi bayabelana ngezinto konke ngenxa yothando. Ayizingamthetho le ize ngomusa. Amen.
ongathi nguTitus chapter 2 besithi umusa kaNkulunkulu utyhiliwe osizisela insindiso sonke sithi yes but mayiqhubeka uTitus uthi uyasifundisa futhi usifundisa kwixesha langoku ukusithi hayi kwinto yokuphilela inyama. It's the same grace. Asikwazi kuyithatha xa sikhilela ngensindiso kodwa singayithathi xa sikhilela ngempilo. Udwa uphezulu kwabo bonke umusa laba bantu. Uverse 34 uthi wakungekho iverse. Ithi wakungekho osweleyo phakathi kwabo. Ngokuba bonke ababengabanikazi bamazwe noba bezindlu bathengisa ngakho imali yalokho abebekuthengisile bayiletha. Bayibeka ngasezinyaweni zabapostoli kwaba yilowo nalowo wabelwa njengokuntula kwakhe. Abantu bathatha ukuthi yayibekwe ezinyaweni zabapostoli abasixelele ukuthi ayenziwani emva koko. Uverse 34 ithi wakungekho sweleyo ngenxa yokuthi abapostoli bebeyithatha bayidistribute kubazalwane. Bebethatha ubhengume kahle ndiyathatha zonika ubhutatha lamanga kakuhle. Hayi inkolo yanamhlanje ethi isize kubapostoli iphinde ihlale kubapostoli. Not elibandla. Bazalwane sikhumbule. Mr. Sikhubeki sobesoloko ethola 100%. Nabo 100% bebandla. Lidumile, limelana even nokuncikiviswa, nokuhlukunyezwa, nokupersecutwa, aliqingi, le moto ayiqingi, noba ihlangane litye elikhulu le-persecution, iyeqa idlule because kumele ifakaze kuJesu Kristu. Babekuthengisa, ithi bayibeka sezinyaweni zabapostoli kwaba yilo nalo wabelwa ngokokuntula kwakhe. The same verse, bayibeka ezinyaweni kuyabelwa, bayibeka ezinyaweni kuyabelwa. Babapha abapostoli babeka ezinyaweni bagcina ezinyaweni. Ubheke kodwa nansi enye indoda. Kwathi uJosefa owaqanjwa ngabapostoli ngokuthi uBarnaba ukusho ukuthi indodana ekhuthazayo engumLevi waseKupro ngokuzalwa enensimi wathengisa ngayo waletha imali wayibeka ngasezinyaweni zabapostoli. Amen. Nanku uBarnaba ithi abapostoli bembiza lo bhuti indodana yokukhuthaza, the son of encouragement. I love this guy because kuncwadi ezenzo uyavama kuncwadi ezenzo nguyaphinda kuyisa uMark xa beqabana noPaul uthatha uMark. Amen. Aqhubeke nomsebenzi. Indoda ibile uxhaso even umpostoli uPaul indoda ebizwa ngokuthi is the son of encouragement. Oh ndiyayimangala ukuthi khona sigamnike utitle namhlanje. Uthi mawuhlangana nalomzalwane uphuma ukhuthazekile. Uthi noba inhliziyo yakhe ibiphansi idangele akubuyise ngevangeli akukhuthaza. Amen. This was a son of encouragement. Unensimi uyayithengisa uletha imali. Enqaphela kuyo yonke lento bazalwane akubekwa umthetho obekwe ukuthi bakwenze lokho kusuka enhliziyweni. Kusuka enhliziyweni njani? Kusuka kumoya ongcwele othendisiweyo ukuthi uzoza nazo lezi zinto uguqula inhliziyo yabo sesithi hayi ananto yami na mayisiza abazalwane. 100% vela ku-MC Mr. Sikhubeki udumile. Amen. Then izoba khona u2024 ama results a2024 uverse 1 uthi indoda ethile isula isibeki kahle isingesithi but there was a man. Amen. Khona osiphethe isulu methu se osiphatha ophethe isulu khona ophethe isingesi uthini isingesi ithi now a man. Amen. Enye verse ithi but a man. Igqiba kusinabisela ngoJosefa obenensimi wayithengisa wathatha imali wayibeka apostoli izothi kodwa kwakukhona indoda. Amen. Iyo ke lasobheka khona indoda ekuthiwa ngo-Ananias noSafara. Amen. Ithi ngesizulu ngo-Ananiya. Amen. U-Ananiya noSafara yiyo endifuna siyibheke namhlanje phansi kwesihloko sokuthi uNkulunkulu uyalingcwelisa ibandla lakhe. uNkulunkulu uyalingcwelisa ibandla lakhe. He prunes his church. John chapter 15. Mhlawumbe ungayibeka ibrackets kweso sihloko leso ungaze ubeke ukuthi abazenzisa banandawo kwelo bandla. Actors are not allowed. God is purifying his church. So ndifuna siyibuke le ndaba bazalwane because indaba nami uqobo endethusileyo ndiyifunda. Indaba engandihlalisanga kahle ndiyifunda.
indaba engithe nami ndiyibhekisisa ndabona uba kumele ngiphenduke kwami uqobo. Amen. Ndabona ngiphenduke kwami, ndabona ingozi elapha, ndazibona mna wathi isibuko sami uqobo, ndabona uba ingozi lena. Amen. Yini network? Social network. Amen. So ndifuna siyibuke bazalwane, sibuke isono salabazalwane. And wesi se couple ngomuntu nomyeni wakhe, kodwa kulele konke, sisho njalo esiXhoseni, kulele konke, kulele kunye if bewubini ngeba kuyavusana. Amen. Ikhapulo Ananiya noSafira. Amen. Ndifuna sibone isono sabo bazalwane. Emva kwesono ndifuna sibone isohlwayo sikaNkulunkulu. Isohlwayo sikaNkulunkulu. Ndifuna sibone ukuthi lo 1% kaMr Sikhubekiso ebebaluleke kangakanani kuMr Sikhubekiso. Emva koko ndifuna sibone ukwesaba okuye kwavama ngenxa yesohlwayo sikaNkulunkulu. Amen. Isohlwayo sakhe esenze ukwesaba kwavama. Emva kwenkosi sasivumele sibuke nokuthi ivangeli isiza njani kwimeko kanje. Amen. Ivangeli isiza njani kwimeko kanje. Ibheka indlela ebhala ngayo. Nansi ke le ndoda egama layo kungu-Ananiya kanye nomkayo uSafira. Bathengisa ngendawo. Of which siyibonile kuJoseph uthengise ngendawo, uthengise ngensimi yakhe. Sibona kwabaninzi abazalwane bebethengisa ngabanako besithi akuyo yami lento banikele ngayo. Amen. Akekho umuntu bephoqiwe uyiqaphele lo ndaba. Abantu bechukunyiswa ngumoya ongcwele ezinhliziyweni. So naba abanye siqeda ukufunda ngoBarnaba, naba kanabanye bathengisa ngendawo. Uverse 2 uthi kepha yagodla enye ingxenye yemali nomkayo azi. Amen. Umusa ke sikhumbuza even noAdam noEva ukuthi uEva ekhuluma nenyoka athi indoda ikhona nayo, and into enzayo uEva uyathatha uyanika indoda iyadla nabo. Amen. But methi uyagodla bazalwane, bekumele ukukhumbuze into esike sayifunda namhlanje kuJoshua chapter 7, indoda ekuthiwa nguAkhani. Indoda ekuthiwa nguAkhani nayo eyathunyelwa ukuthi hambani niyoqalekisa niyobhubhisa phaya, yona ngenxa ukunyoluka is greed, umhobholo. Ngenxa yako lokho yona iyathatha izinto ekuthiwa ziqalekisiwe, bhubhisani ishiye konke, but ngenxa yako lokho iyathatha and then izokufihla, izokugodla. Amen. Ngesenzo sayo kulimala abantu abayi-36 bayafa bafela inanana. Uvile abantu abebeyochecka ukuthi elizwe lase-Ai linjani, bathi babantu abancane laba uNkulunkulu asidingi nokuthi asiye sonke siyimpi, thumela abantu abayi-2000 abayi-3000 so banqoba laba bantu abazi ukuthi kunesono ebandleni. Imagine nathi siyovangela, siyovangela kanti phakathi kwethu kunomuntu ophila esonweni. Siyovangela sithi nizizoni nina, phendukani nize kuJesu, kanti kunesono esingaphendukanga phakathi kwethu. This was the case. Le ndoda yayigodla uverse 2 utsho njalo, yayigodla yaletha ingxenye ethile, but isono sabo asikaqali lapho. Naso leso ibikhona imbewu yesono, because bekungathi khona ukunyoluka especially kuphila kumphakathi okanje. Umphakathi othi ayikho into yami mina ngiyasiza nje apho kudinga khona, kodwa kube khona apha abavala inhliziyo yabo. Amen. And ukugodla kwabo ongathi bebephushwa ukuthi bayenze lento but bayibamba, njengoba sasibone uFirst John chapter 3 ngawuthi leya ndoda leya ibona umuntu edinga inakho engamnika yona, kodwa izibambe inhliziyo ukuthi I will not do this. Bayagodla laba bantu isono sabo sisawavela. Uthi uPetro verse 3, uPetro wayesithi Ananiya, kungani ukuba uSathane agcwalise inhliziyo yakho uqambe amanga kumoya ongcwele ugodle ingxenye yemali yezwe na? Le ndawo ingakathengiswa bekungesiyo yini eyakho na? And the answer yes, ibiye yakho. Amen. Akunatyala lapho, iproperty yakhe. Bekungazi lento ibingezi ngomthetho ukuthi wonke umuntu mangathengise, ibiyiproperty yakhe, ebenegunya kuye, ebene-right kuye, even if ebengayithengisanga akanatyala uAnaniya. Kodwa uAnaniya uyayithengisa. Lapho seyithengisiwe ibingekho yini emandleni akho na?
imali ke ngolena uyithengisile kubuza ukuthi imali ibingekho kwigunya lakho na, and the answer ithi yes kwigunya lakhe, ebengadecide ukuthi uyanikela, ebenganganikela ngayo yonke imali akanatyala. Isonke bazalwane siliqaphela ityala kaAnaniya, akanatyala, ebengayithengisa ayigcina imali aphinde athenge enye indlu, akanatyala. Nansi ingxaki. Pho yini unqume ukwenza lobu bubi enhlizweni yakho na? Awuqambanga amanga nje, amanga kubantu kodwa kuNkulunkulu. uPeter ufaka indaba yamanga manje. Amen. Uverse 2 seyasibonisa uPeter ukuthi mebegcina enye ingxenye abashonga ukuthi bayigcinile enye ingxenye. Ngumuntu othengisa indlu lena mhlawumbe athola u50,000, kulo 50,000 loyo azonikela ngo40,000, awugcina u10,000. Kodwa mayefika phambi kwabapostoli siyithengisile le ndlu futhi siyithole ngo40,000, thathani konke. These are kingdom financiers. Zizonconywa, zizonikela ngakho konke ezinako. 40,000 kuwo uNkulunkulu, thatha konke. Ungaba picture ngabe uphethe umgodlo wabo besithi thatha konke nginoJesu. 10,000 usele nje. SinoBarnaba banikele ngakho konke, uthengisa insimi yakhe wathala imali wanikela ngakho konke. Nabo abafuni ukuvela ingathi abanikela ngakho konke, bayafuna ukunconywa, bayayifuna nemali. Bayasifuna ihlombe labantu, bayayifuna kodwa nemali. And what's the best way usolve lokho? Gcina imali kodwa uvele ngathi uyinikele ngayo. Uyayigcina 10,000, uyalithola nehlombe ebantwini. Amen. Meyibuza unkosikazi wakhe uPeter, uDathi membuza athi niyenze njani enhlizweni ukuthi nilinge uThixo? Isono sabazalwana besisibi ngenxa yokuthi like uMr Sikhubekiso wena uzomfelela ku2024, le ndoda ibipasela for 10 years. Isono sabesibi because nikwinkundla apho ibandla likhukhumalayo, ubuhle bayo buyakhukhumala, liyaduma, liyavama uthando, akekho umuntu ogcinayo, akekho umuntu ogodlayo. This is 100%. Nina nizovela niyi-1, uAnaniya noSafara, nina abantu abagodlayo. Anifuna ukubuya ngathi nibabantu abangabazalwane abangenantshiseko, nifuna ukupretenda but nifuna nokugcina imali. Yini le hypocrisy bazalwane? Hypocrisy le. Abantu abengathi bapostoli si decide ukunikela ngo40,000, u10 siyawugcina, bathi abapostoli sho. But abafuna ukusalemva because uBarnaba phaya unikele ngensimi, uthengisile ngensimi wanikela. Amen. Onto yenziwa uBarnaba nami ngizoyenza. Amen. Ngeke sisale uBarnaba nganconywa abizwe ngeson of encouragement. Thina masivela ukuthi sigodlile sobizwa ngani ngeson of discouragement, nathi siyonikela ngawo 40 wonke. Amen. Thatha konke nginoJesu. Amen. Isono sabazalwana ibekuzenzisa phambi kwabantu. Ngifuna ihlombe. Isono sabazalwane esisibi ngokuthi uPeter iqaphela uPeter uthi njani, uthi aniqambanga amanga nje abamanga kubantu kodwa kuNkulunkulu. Amen. Is one of the verses eziveza ngokusobala ukuthi umoya ongcwele unguNkulunkulu. Khona uNkulunkulu Baba, khona uNkulunkulu Ndodana, khona uNkulunkulu umoya ongcwele. And umoya ongcwele akayo force oyisebenzisayo nje that you use. He's a person. He can be grieved, he can be quenched, he can be offended. He is a person. Ungumuntu, uNkulunkulu. Amen. Manje ungumuntu bazana chaza ukuthi unenyama. Singadidani. Chaza ukuthi unobuntu, uyacinga, uyazwela, uyaphoxeka, uyanquma, unentando yakhe. Sisonke abazalwane. Isono sabo sibi ngenxa ukuthi basenze uNkulunkulu. Isono sabo sibi bazalwane ngenxa ukuthi basenze uNkulunkulu. Emasenze uNkulunkulu obona inhliziyo. And uPeter kule game ndiyasothi unikwe amandla uthi abone inhliziyo zabo. Ngamandla awanikwa even ku chapter 8 mayibona indoda epretendayo nayo efuna ukuthenga umoya ongcwele. Uthi inhliziyo yakho ayikho kahle phambi koNkulunkulu. Bone uNkulunkulu, bone even nakumphakathi lo baphila kuwo. Manje umphakathi ngichaza ibandla.
nali bandla liyakhuthazeka. Imagine nawe ubukhona phaya ubona uBarnaba ezonikela nawe uyakhuthazeka ukuthi hayi man ngeke ube khona umuntu osweleyo nami ndinako hayi nami ndiyonikela. Amen. Ayizingeforced, ayizingomthetho, because yazi 2 Corinthians chapter 9 uthi uThixo uthanda onikela ngokuthokoza. God loves a cheerful giver. These are not cheerful givers. These are greedy givers. These are stingy givers. Banikela begodla, banikela njengomuntu okuthethwa ngayo Proverbs ekuthiwa ungakutyi ukutya kwakhe because uthe kunika ukutya kwakhe abe calculate enhliziyweni. Sono sawo basenze uNkulunkulu basenze even umphakathi lo. Amen. Emsivile uthi sukaphi uSathane. Ibandla liyakhula kungena abantu uSathane. Mhlambe unguye uSathane besebenzisa ama-authorities chapter 4 ukuthi azoba persecutor. Mayebona ukuthi labo bantu banenkani bafuna umshumelo Yesu. Yini esingayenza masize phakathi kwabo sifake nje amanga. Masifake nje hypocrisy ukuzenzisa buyikakethe phakathi kwabo then siyifakile imbewu ukhula oluzobulala yonke imbewu. Siyifakile ipoison ezomosha konke. Usomosha kuphuza ikhofi emnandi athi Sathane nje manizofaka nje impukani imosha konke. Anti uyichitha ikhofi uzofaka nje impukani izomosha konke. Isiningi sethu lapho siyayichitha ndithi. Kodwa sikhona ezingayichithi. Sikhona ezichitha impukani ziphuza ikhofi. Haleluya bazalwane. Hayi uSathane inye ngoku if wehluleke ukuba persecutor uzofaka ubuxoki phakathi kwabo. Siyayazi uJesu bekubakhuza ngayo lonto. Ekhumbula iparable esithi kukhona omubi oseyityale okubi lapha amen. Oseyityala ukhula lapha. Athi uJesu ningazisusi kobonakala egqibeleni. uSathane nanku uyatyala kwibandla elikahle kanje. Eliphilisanayo eligcinayo isono salendoda ibikuzenzisa. Isono salendoda bazalwane ibiyinkohliso. Isono salendoda bazalwane ibingamanga. And imagine to Peter aniqambanga kubantu niqambe umoya ongcwele. Kusanenzeka futhi lamanga lana ayiwakhuluma abantu amina abantwini ivele nje ukuthi hayi inikele konke but umoya ongcwele uyayibona inhliziyo. How many namhlanje ekuseni nje abaze beqamba amanga? How many of us jobe sihlabelela bazalwane siqambe amanga? How many siqambe amanga? Hayi masibheke. How many aqamba amanga? Besihlabelela sonke bazalwane. Besihlabelela sonke. Ithi le ngoma bazalwane, Jesu rato la umphile lona kimulatwa hawo, kitla ufanga, ki inea wena o inea wena, kamili limoya, umbili yini ngomzimba. Umoya ngumoya. Ginta hanyanyane umphathi ohle ndiyazinikela kuwe. Amen. Sifapano sawo kitla sijara ulikamuraka unjarisa utimele buna kufe ubume yini ngesizulu mi hayi masiyesingesi ubumina. Amen. Singama siyabelungu bazalwane. Amen. Esiphike kufe ubumina bami isho njalo besihlebela sonke apha ingabe usho njalo namzalwane onabe uziqambela nje amanga. Utswale buwena uhle uahe una wena fela. Amen. Oh namhla Nkosi ngiyamangala uma ngibheke emuva. uNkulunkulu uthando lwakho ithina abantu lukhulu wanikela indodana. Amen. Ingaba siyalibona uthando osisiqambela amanga. Nginale modisa. Amen. Ngoba ungenzekani. Nale igugu lami lisiphambana ukuthi ngenzwe ndabamhlophe. Amen. Ingabe ithemba lethu lilapho na onathi besiziqambela amanga. Amen. Amen. How many of us sesiqamba amanga namhlanje? How many of us bazalwane sesiqamba amanga masithi amen? Mawukhulekwa yomkhuleko awuvumelani nawo or even worse ubungawunakanga it meant nothing kuwe. Indoda ibimile ikhuleka on your behalf ikhula uNkulunkulu and then sonke sithi amen but amen bethu abasho lento isho amen because amen uthi makube njalo. Makube njani ungavanga? Makube njani ubungenawo nomdla?
Ndibalulekile ngabantu bazalwane. Sometimes singazi understand ukuthi amen ubalulekile because uchaza ukuthi ngobe njalo siyavuma. Yes Lord, amen. Ilento ongeke sikwazi bazalwane ukuthi kuthandaza wonke umuntu because manje amen divebani. Divebani sikhuleka sonke masithi amen sivebani because sihlangene ezibandla. Sizozibheka abazalwane lezo zinto esiqhubeka nentshumayelo endumiso, amen. So bheka ukuthi wayekushumayela, wayekhuleka ngendlela ekukhuleka ngayo. Wayekufundela izwi, amen. But nasi sono sayo, but uNkulunkulu wenzani na if ukhona lo mntwana ayi1 angathola abulela 100%. Itu verse 5 kuthi kuthe uAnaniya ezwa lo mazwi waqumbeka phansi wafa, amen. Ibhayibheli bazalwane akuyongcoko le, akuyo metaphor, angumzekeliso, akukufa ukuthi walala, ukufa ukuthi wafa, amen. And sometimes zona sizithatha siyozibeka kwesesikhathi, asizithathi sibeke ukuthi siyethuka thina mangakho umuntu onganamafitsi phambi kwethu, singethuka sonke simangale. But what if umuntu uyafa phambi kwethu? What if sibona uZanethemba egiqika esitulweni gone? Masimbamba lapha gone ipulse ayisekho. Dead on the spot. What if sambamba uZanethemba uyafa le offense ngapha ngemva uyagiqika uyawa? Ungathi izikhalo apha endlini. Ungathi izikhalo ingaphela nenkonzo apha endlini. Yiyo lento yenzeka lapha, akumelanga siyithathe light. This was a death ibingalindelwe. Imagine Ananiya bathi bayihloniphisa abanye ababhali bomlando bathi hayi uAnaniya waphathwa iheart attack washokheka ngenxa ukuthi uboniwe ukuthi beqamba amanga. No bazalwane, kukhona umuntu aqamba amanga kuye. This was God's work. Akumelanga simfihlele uNkulunkulu, simvikele. uNkulunkulu obulale uAnaniya. uNkulunkulu obulale uAnaniya. Oh ibheka usizi lwale ndaba. Uverse 7 uthi kwathi emva kwesikhathi esingamahora amathathu, 3 hours have passed. Ifile indoda ukhona uSafira, but yakhumbula kuverse 2 ibithe nomkayo azi naye besazi bekulicebo le family evumele ngokukhohlisa uThixo. Ifamily embi, ifamily engathi andazi ukuthi ididwe yini, akhona oyi1 okhuzayo, akhona oyi1 othi uNkulunkulu uyasibona. Ithi kwangena nomkakhe, wayengazi okwenzekileyo, akazi ukuthi umyeni sefile, akazi ukuthi bebanjiwe. Ithi akazi okwenzekileyo. uPetro wayesithi kuye, ngitshele ukuthi indawo niyithengise ngamalini, niyithengise ngenani elingaka na? Niyibheke indlela ayibuza ngayo uPetro. Wengayibuzi bazalwane ngendlela yokumahlulela mama, uyibuza indlela yokumncengela lo mama. Niyithengise ngale mali. Umshaya ukuthi really? Ekuthetha inyani. Amkhumula uJoshua ethetha noAkhan ethi ndodana yami dumisa uNkulunkulu, nditshele wenzekileyo. Almost like uPetro yayincenga lo mama uthi ingaba nikuthengise ngale mali nyani na? Ingaba nikuthengise ngale nani na? uPetro efika lo mzekelo wethu bebuza ba ingaba niyithengise nga40,000 nyani le? Ingaba le ndlu manje ithenga nithole u40,000. Unemeze umele uyavuka lapha athi hayi bona mpostoli sithengise ngo50. U10 ukhona phandle. Bathi ndiyasola masibheka indaba yaKhana ukuthi mhlambe ngiyisize naleyo. Sekumoshakela. Amkhumbula uAkhan uconfessile yona athi hayi ngiyavuma. Kodwa uthatha wathwana wathatha waswapha uthi amshiseni. Ningamshisi nje kuphela mshayina ngamandla. Isono bazalwane, there's judgment for sin. Ukuzincengela, there's a time apho uzincengela ngeke usize umuntu. But umuntu ongumama lo mhlawumbe uNkulunkulu ke kuzothwana. Uthi mayiphinda kuverse 8, yebo ngelingakho, amen. Yebo sikuthengise ngo40. Even at this time sayithola ichance yokuphenduka, usafuna uziveza kahle emahlweni kaPeter. Hayi yebo thina sikuthengise ngo40, Peter sinikele ngakho konke.
Yebo Peter mina namfihlo enhlizweni yami. Yebo Peter mina anamanga, anizenzisi, mina ndizekanye Nkosi nanti esandleni ndizenga iqiniso. Peter thina sifana noBarnaba sinikele ngakho konke u40,000. Uyamemeza u10,000 endlini. Uthi nishile musi. Hawu nishile, amen. Inihlukanisile nabangani bami u40,000. Amen. Sithengise ngakho u2 verse 9. Kepha uPetro wathi kuye, kungani? Kungani vumele ngokulinga umoya wenkosi na? Uyabona ke izinyawo zabangcwele umyeni wakho, izinyawo zabangcwabe umyeni wakho zisemnyango, nawe ke baza kukukhiphela ngaphandle. Wawa ngokuphazima kweso. Ngase zinyaweni zikaPetro wafa. iBhayibheli New Testament le. Angowakhani lo iNew Testament le. Wafa, izinsizwa zangena zamfumana efile, zamkhiphela phandle, zamngcwaba nomyeni wakhe. Amen. Ukushesha lokho okungcwaba zalwana almost like impawu ukuthi zange bayimbhalwe umbhama ukuthanjiswa lezi ungasheshi ukudecompose ukuthanjiswa ongathi yakhumbula uLazarus John chapter 10:11 esiflaza ukuthi kwadlula 4 days then uJesu weza kuye laba bangcwatywe same time ongathi abantu bayibona ukuthi kukwahluleka kaNkulunkulu lokho. Siyayazi kuLeviticus chapter 10 makubhudisa uNadab noAbihu abantwana baka-Aaron ukuthi lithi lizwi ku-Aaron utata wabo, hey ungabamoneli ungabazileli laba mabathathe bongcwatywa bangcwatyelwe ngaphandle kwebandla. Mr. Sikhubekisa ukhutshekiswa yini 1%? Amen bazalwane. Because uNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu oserious ukungcolisa ibandla lakhe. Imagine leli bandla liyakhula kanje kuzongena kunyoluka nokuzenzisa. uNkulunkulu mayekuyeka lokuzenzisa ufana nenhlama like yeast ekwazi ukuyithela kwinhlama engaka kodwa ukwazi ukukhukumalisa yonke inhlama. Kusho njalo 1 Corinthians chapter 5 mayethetha ngeinfluence yabantu abonayo ebandleni. Isono sakho siyalichaphazela ibandla. uNkulunkulu ngeke asiyeke sono, ibandla lakhe liselincinci. It's almost like infant, itoddler, iyuku lisakhula and likhula ngamandla. Nanku uSathane efuna uzolibulala liselincinci. No, uNkulunkulu kumele asuse lo. If besithethe esikolweni makasuse lo 1%. Asala no100 wakhe. Amen. Bazalwana kadlala uNkulunkulu ebandleni. uNkulunkulu nguye ozenzela idiscipline yakhe yokuqala ebandleni. uJesu uyaleleyo ukuthi kunediscipline ekhupha abantu ngaphandle. uNkulunkulu nguye ozenzela eqala laba zambe bengaphakathi. Yambazalwana ndazi ngene ukuqambela amanga kusenze wesindisiwe labazalwana. Ndiyazi abanye benu yabethusa lonto but 1 Corinthians chapter 11 khona bebesidla isidlo senkosi ngendlela engekho right, babhujiswa, abanye bawo baguliswa. Hayi ukuthi bebengasindiswanga, babizwa ngabazalwana bebesindisiwe, but yini lenzekayo uHebrews chapter 12 idiscipline kaNkulunkulu. And Hebrews chapter 12 uthi he disciplines those he loves and udisciplina laba bamkelayo. Senze ngabazalwane laba. But we samkela isono sokuzenzisa. Sazana akaza samkela even uJesu. uJesu besamkela ama prostitute, amkela ama tax collectors, amkela abantu even the Old Testament bekungaze wamkela uRehab, iprostitute, yamkela unika umusa but not hypocrite. uJesu takhala eMateyu chapter 23 athi nina nifana namangcwaba enziwe kahle ngaphandle kodwa ngaphakathi anamathamba abolileyo. You are hypocrites. Uthi ninihamba noguqula umuntu omnye nimenza abe ngunyana wesihoko kabini ukwedlula nina. Hypocrites. Uthi niyathanda ukuya esitratweni ukuze nibongwe, nithandaza kakhulu ngamazwi amakhulu ukuze nibongwe, namaninikela uleft hand uyazi ukuthi right hand wenzani ukuze nibongwe abantu, namanifastile ninyukumisa ubuso benu ukuze abantu banibuze ukuthi wenzekalani, then verse nifastile nihlonitshwe. Hypocrites.
Nithanda ukubuliswa ezitratweni, you like greetings. Niyazithanda izitulo ezingaphambile. Matthew chapter 23, hypocrites. Oh, Jesu bengathina mayefika namhlanje ethi nihleli ngaphambile nilungisela sofa ongafaniyo nabanye abazalwane. Hypocrites. Nizibiza ngabantu abakhulu, abapostoli abakhulu, nihleli ngaphambile, but ngaphakathi you are hypocrites. Nithanda ukuthandwa babantu even ukwedlula ukuthandwa uNkulunkulu. Ebengathini uJesu bengafika ngayo abandla afika zobanqanda abanye kuphethwe ATM athi umuntu enzonikela nge-3,000 because ilimit yanibamba benifuna ukunikela ngeninzi. Amen. Athi uJesu kuye hypocrite. Mhlawumbe phakathi kwethu ebengafika uJesu lapha athi uhlabelela kamnandi, uattenda kamnandi, but intolo uyibukela during the week kwifoni yakho engcolileyo. Hypocrite. Mhlawumbe bengafika athi ufunda kamnandi lizwi Mr. Pengu kodwa esikolweni unjani na. Hypocrite. Ebengafika athi mama wami uyahlabelela, uyathenda, uyapheka ekitchen, but emphakathini unjani na. Hypocrite. Sisi wami, yes, wena uyawazi amavesi manje, but unjani kuma relatives wakho. Hypocrite. Mhlawumbe bengasese uDisemba, akasese nje uDisemba, ifestive ebezovuka noma hypocrites amangakanani na. uNkulunkulu phakathi wethu. Ebenjani uDisemba wakho? Bunga-Ananiya. Ufuna ukuvela kahle. Kodwa ubusenzani na? Ubukhuluma kanjani na? uJesu bengazangena nasemishadweni azothi yes niyanqumelana, but inhliziyo lena usamgodlela into ayenza 10 years ago. Hypocrite. Inswangana uthi indoda ithatha isibhamu idumule unkosikazi isidubule nayo idubule nabantwana khona into eyigodlileyo, but isiveza kahle imthekela nama-flowers, but kusekhona isichibi anaso, une-bitterness anayo angekaze ayikhulume. You are a hypocrite. How many today are still living in sin, but bayakwazi kunzendlini kaThixo kungenzeki into? You are a hypocrite. Udatho umfundisi ukhatha khonlona athi hey bangethuka abazalwane uthi usakhuleka athi kuvela ivoice enkulu kumoya ongcwele athi you are a liar. Uthi usakhulekela umuntu because uthethe ukuthi ngumzalwane usathi uNkulunkulu sicela uphilise lobani kuvela ivoice enkulu ethi you are a liar. Matthew chapter 7 itsho njalo ivoice esuka kuJesu ithi nina you are liars. Nithe kubantu ndenze imimangaliso ngegama lakho, siphilisa abantu ngegama lakho, sikhupha amadimoni ngegama lakho. Kodwa uJesu you are liars because you are workers of evil. Beninconya babantu but ngaphandle benisenza kanjani. Away from me. This was uNkulunkulu telling uAnaniya noSafara, away from me. Away with them hypocrites ebandleni. Bayikaketsi abamkelekanga ebandleni. Yini solution? Mabaphenduke. Solution akubaxosha. Solution iza ngeqiniso uNkulunkulu. Yini udinga ukuzenzisa? Yini ayifune kuNkulunkulu enkulu kangaka? Ufune ukuthi uzisindise? Ufune ukuthi uyofe esiphambanweni? Ufune ukulunga kwakho uperfect? Ufune ukuthi ungenzi isono ever since you lived? Yini linkulu kangaka uNkulunkulu ayifune kuwe ungaze ufuna ukupretenda? Ngoba lo Jesu ufundiswe ngaye ongaze wena ufuna ukupretenda. Awufundiswanga na ngoJesu oshiya 99 sheep ayolanda 1. Awushiya ufundiswanga na ngoJesu onabafana ababini omnye othengisa ngelifa ayolidla nama-prostitute kodwa bebuya uyahlangatyeza ngubaba wakhe athi welcome home son. Akambuza amatyala ngumfana ozama ukwaconfessa ubaba uthi bulalani la nkomo indoda lebuyile ekhaya. Awufundiswanga nangoYesu omkela izoni eziza ngeqiniso kuye. Awufundiswanga ngoYesu onabantu ababili etempileni othi omnye ndingcono mna ndibhetele. Hypocrite. Omnye athi yiba nomusa kumisoni uyamkela.
Kompilo Jesu ufundiswe kuye uze uzo-acta ebandleni. Ufundiswe ngoJesu othe wena kumele uzihlawulele ityala lakho. Ufundiswe ngoJesu othe kunamatyala amehlulayo. Ufundiswe ngoJesu umlambo wakhe apho izono zihlanjwa khona, othe ezakho izono ngeke zihlanjwe khona. Why do you have to pretend? Asifani nama-Muslim nezinye inkolo ezithi kumele wenze okuhle ongaka ku-overcome okubi ongaka, wenze into eziyi-3 ezimbi, yenze eziyi-10 ezinhle, then-ke uyamukeleka. Size thina ngomusa. There's no room for boikaketsi, re amohetswe ka mohau. Utsho njalo mesitsho negibuswa ke ditakatso tsa jang pilo yaka negihula le tsona negisina uhana li hadimpulaya empa mohawa modimo ke ikwetsa ekaka ukayi mulomo ka ubulela anifundisana nanga lo Jesu okwazi ukuthethelela izono. Why ufuna ukuzenzisa? Kompilo Jesu kanje sifundiswe ngayo bazalwane. Ithi iBhayibheli akuverse 11 akuverse 5 ithi ukwesaba okukhulu walehlela lonke ibandla nabo bonke abezwa ngalokho. There was a great fear eyayikhona ngenxa yokuthi abantu bathi nguThixo njani lona. Number 1. Number 2, abantu bathi libandla linjani kanti elingatholalate isono kanje. Hayiwani ukuthi ingake yenzeke la emphakathini wase-Orange Farm. Sebebuza nabantu ukuthi i-Orange Farm Baptist ndiyayoyika xa ndingafuna ukuba serious ngoThixo. Kodwa xa ndifuna ukuba serious ngoThixo lilona bandla engafuna ukuya kuyo ngenxa yokuthi bashumela umusa kaNkulunkulu. Kodwa xa ndifuna ukupretenda, that's not a place to pretend. Oh, how many churches are full of hypocrites. Ku-undermine uNkulunkulu. UPeter uthi wone uNkulunkulu uqobo. Ivesi sofunda ngayo ugqibela sibheka nje indlela uNkulunkulu ayithatha ngayo lento ukuze singethuka Mr Sikhubeki sekhubeka ngo1%. Isambulo isikhilelo chapter 21. Revelations 21. Abaninzi bethu xa ngabuza ukuthi isidakwa isikhohlakala ama-homosexualist aba ziyaphi na esesogwe. Manibuza ababulali, abantu ababulalayo, abareyiphayo, bayaphi na? Isininzi sethu singatsho ngevoice eyi-1 esogweni mfundisi. Revelations 21. Verse 8 wakhona ukuthi kepha amagwala abangakholwayo, abanengekayo, ababulali, izifebe, abathakathi, abakhonza izithombe, nabo bonke abaqamba amanga, isabelo sabo siya kuba sechibini elivutha umlilo nesibabuli, lokho ke kungukufa kwesibini. There are many liars today abangazubulawa njengo-Ananiya noSafara, but ichibi lomlilo libalindile. Bazoyobulawa nezifebe, nababulali, nabathakathi, nabakhonza izithombe. God does not take hypocrisy ezinto encane, ukuzenzisa, ukuqamba amanga ezinto encane. Ananiya, why ungasho nje ukuthi unikele uthengise nge50 wanikela nge40? Ngesikhathi sinizibazalana amanga siwaqamba ngenxa yokuthi sifuna ukuthandwa abantu. Siwaqamba ngenxa yokuthi sifuna ukuzisindisa thina. Kureke ukuthi uqamba amanga for ngenxa yokuthi ufuna ukudumisa uNkulunkulu. Bathi abantu befuna ukudefend amanga athi umuntu what happens if ufuna umuntu ozonibulala and abanye bazimele ebhedini uzosho na ukuthi baphi? Nasingaphamisa isandla ngoku ngothothi akho noyi1 ke yenzeka lonto. But amanga uyaqamba every time. Bazalwane, uChrist iBhayibheli esifundisa ngaye ukuthi uyigroom ibandla liyi-bride and uzolipresenta ibandla lakhe lingenasici phambi kwaThixo.
That's why in Revelation wasola amabandla. It says, I have this against you, church at Ephesus, church at Pergamum, church at Philadelphia. Ninaloko ninisola ngalo, uKristu ungcwelisa ibandla lakhe. And he will not spare anyone for the sake of his church. There's no one who is excused when it comes to ungcwelisa ibandla. Ayikho lonto yokuthi isono xa senziwa umfundisi singcono nakompeni masenziwa umzalwane. Ayikho ubuxoki babefundisi bazalwane abathi hayi ndilele nalo wasisi nxa uthi uSathane uyandatheka ngenxa uthi I have a huge gift. Number 1. Nabazalwane bamncoma umfundisi. Number 2, azothi umfundisi ndiyathekwa ngoyanto ngenxa uthi ndiprotecta nina. Inintsi ingozi ibiza kuni. So I took one for the team. Dalala noasisi. Christ will not spare anyone when it comes to purifying ibandla lakhe. Angangakubulali njengoAnaniya namhlanje. But abanye bahlulelwe ngokuthi uChrist athi hambani qhubekani. Romans chapter 1 uthi qhubekani. Revelation chapter 22 qhubekani. One of the ways uChrist angakujaja ngayo ukuthi akuyeke unembeza wakadafi. Azalwane kuhle mosonenembezo ophathekayo ilizwe malishumayela. Mosaqiniseka ngathi ungaphuma inyembezi nokushumayela into ekanje because uyazazi nawe awunanyani ngiphelele phambi kaNkulunkulu kuhle lokho. Abanye sebejajiwe noba ungashumayela uthini noba ungakhala inyembezi ayibathinti. Baphuma bencoma nje sermon but inhliziyo yabo ingatshintshanga. Baphuma beqhwaba izandla. But what uphela usuku ibisemoni ngasho lutho. A few things sokugqibela. Azani balekile ukuthi inhliziyo zethu sizihlole thina. Isikhathi sekho. Apho bazalwane injongo zakho zingekho kahle. Buyela kuNkulunkulu phenduke. Ungaqhubeki wenza izinto injongo zakho zingekho. Apho bazalwane sona sigushileyo phenduka kuso. uJesu uzosixolela. Akho sidingo sokusifihla. Apho ubona abazalwane ukuthi izinqumo zakho sozithatha based on ukuthi abantu bazothini more than uNkulunkulu uzothini phenduka lapho. Apho bazalwane ujabulela konke ngaphandle kokuthi ufundiswa ngoJesu even ukuzapha ebandleni if awujabuleli nxa uthi ufundiswa ngoJesu Kristu wafa wavuka efela wena if akuyona into enkulu kuwe phenduka lapho. If ukakholwa uyalithanda nje libandle nxa uthi lokuhlupha lokucela imali lo abuse imali phenduka lapho ukhole kuJesu. You will perish. Uzobhubhiswa. Uhlala timelo. Sukuluwa, baka, guquka, phenduka, repent. Urepenta njani? Kukuza ngeqiniso uNkulunkulu. uNkulunkulu andenzanga kahle. Ndikonile. Ndizile ndingakholwa ndingamfuna uYesu ndifuna ukulo. Ndixolele. uNkulunkulu ndiyamthanda uYesu but inhliziyo yami ivumele yanenjongo ezibolileyo nangona bendizifihla ngaphandle ukuze abantu banibone kakuhle ndonile ndiyaguquka ndincede lapho. God will never ever chase away a repentant soul. He has never done it. Akazi uNkulunkulu. Kulentokozo ezulwini makuyi1 ephenduka. When one sinner repents, Luke chapter 15, there's joy in heaven. There's no need to pretend. Iza ngeqiniso. Be honest before God. Let me pray for us, Baba. Sibonga izwi lakho. Nkosi sikuncenge ukuthi sincede inhliziyo zethu. Asifuni ukuvela kahle phambi kwabantu kodwa kuwe wena uyazi inhliziyo yethu ukuthi ayikho right. Apho Nkosi kunezinto esazibambile enhliziyweni masizilungise phambi kwakho Nkosi. Apho nezona esabambelele kuzo masiphenduke sekuwe Nkosi ngokwenyani with honesty. Ayikho iroom dishonest endlini yakho. Igama elihle umfelo wethu Yesu Kristu siyabonga ukuthi sifelwe. Siyabonga ukuthi sinolo Jesu osicinekelayo, osithandayo, onomusa, osamkelayo, masiphenduka sikholwa kuye. Igama leYesu Kristu. Amen.